ریذبریا پرورده لپارێزگا حەسەکێ بریارە veguhestina ezmûnê qûnaxa Bekelorya veguhestin navenda bajarê Hesekê. Wekû gelek jêderên perwerde li parêzgehê dibêjin, ev biryara rêveberiya perwerdeya li parêzgehê neya Wîzareta Perwerdeya di Sûrî de. Ev ê biryarê xembarek mezin digel şagirta peyda kir. باش كنت امتحان عقلينا حسكي وبرنامج منطقي كمان ناوي منطقي غويرانا منطقة نخوشة و4 ساعات رينج بربا و4 ساعات شويربا وجدي امتحانا مها مجال مرشنا بناس بخوينم ونا از يعني حتى از ورقة مرتاحكم وقت بنبوري وتاني شيء هلي ما نعمل الناس هالماني بيجي الموضوع نخوشة أهم معارضة بس شو نعمل حسكي مامۆستەک dibêje çûna bajarê Hesekê gelek zehmet e ji bilî dirêjbûna rê rewşa ewlehî nearam e. تقريبا صالك ورا بلشين تعبان محمي ما قلت بيت وبابا عزيزين وطلاب هنا جهاتين وخندنا وبيشاندن شونا حسكي قلت بيشن 4 ساعات اش بدي حتى هرن 4 ساعات بقرن ورجن هنا فحص رجنا قبا دنيا يعني رجل درجه الفحص شنو هاتنا وازح متى يترسم هري بيتر نشبي ناحيه امني افقع اجمار ومظن كبت حسا كده ان يعني زحمته امسروا روايه امني ترسم بيتر ونفسيا ارهاق 4 ساعات ب4 ساعات يقول كي بيجين احتمال مستقبلي وباشا رجاده بدمري سب خاطري اجراء كلي حتى كو ما بيني ديركش بدي هرب حسا یەکیتیا خوێندەوان و جوانên دموقرات لە ڕۆژاوایی کوردستان داخویانیەک ڕاگەهاندن هەروەها خۆپێشاندان ڕادان. دیارە ji vê biryara mudîriya terbiyê armanc jê xwendevanên Kurdin, xwendekarên Kurdin tevlî ev rewşa bû ev 5 sala xwendevan tê re dibûrin, ev jî biryareke îdafeyî wa biryara dibe ku xortê Kurd keçê Kurd bimêne dê xwendin û ev lazim mudîriya terbiyê ji vê biryarê vegerê û em weke yekîtiya xwendevana mewqifê me wadiha û me daxuyanî jî derxistiye û tevlî bû inî wî saet 11 li pêşiya mucemmeê weke nerazîbûnekê xwendevana û em piştgiriya wa xwendevana dikin û sibeh jî wextê ku ji biryara xwe nevegirê dîsa wê sekinandin hebe حتى مديرية التربية والرياضة. لهنجن شرا وكو نابليون لسر ماسايا أزمونا درجفين جبلي سهوى أزمونا سهوى درجبونا ري هروها نآراميا باجار حسكي تايبت جهن نافندن أزمونا كولتاقا غويرانن رامان خواندوانا ترتو بلادكن كدا 12 سالان بهوددك جديركي أحمد صوفي